Those having emergency lights. Overflow may not be always on board. All electric lights must be switched off during takeoff and landing. Please secure the table and move the seat and proper position and fasten the seatbelt and fasten the rear seat. Please observe the flight al massimo. Analyze. Jälleen trasferite turvaväe puolestaan kiiresti kasuttamist lisasepäälist maailma valmi olukorras andes kohtaavatest päästjatest.
omakorda valgustabloo kividele ilmad tuli ja kustunud ja lennuk tegelikult peatunud. Tuletame teile meelde, mobiiltelefonide kasutamine lennukivaardele ei ole lubatud. Täname teid lendamise Estonian Air Regionaliga ja lennuki kapten tema mees